Pamirsa, pemerintah Kabupaten Badung gelintangin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR. Rike Pacang digelis nampenin abrasi ring sawetara pesisi ring Badung. Pangupaya inucap Pacang ngangge anggaran tidak terduga saking APBD Badung. Kadis PUPR Badung Ide Bagus Surya Suambe Maosang, abrasi pantai sane digelis ketampenin inge punike ring Pantai Pandawa, Kute Miwa Cemagi. PUPR Badung taler sampun memperkanti sarang BPBD Badung Wiaden Balai Wilayah Sungai Bali Pedida. Paiketan dane taler sampun nyelehin kahanan abrasi inucap. Manut dane paiketan nyane sampun saya ke nampenin abrasi punike. Pemekas ngeninin anggaran penanganan abrasi puniki, Pacang wigunayang anggaran tak terduga saking APBD Badung. Nanging katah wilangan nyane durung tinas kuningen. PUPR Badung kanton mupulang material tur ngulengang antuk nampenin abrasi ring 3 pesisi inucap. Penampan nyane kemargiang raris kesiagayang surat perintah kerja, penunjukan pekerjaan, selantur nyane kelaksana yang risampun puput wawenten kontrak sahe ketaur. Nanging ring penampan bencana mangde kemargiang dumun santukan sampun wenten sistem nyane. Pemekas ring tetiga pesisi inucap, ketar kayang sida nelasang prabea ring sorda semiliar. Pengraos sase ekstrem iwah ombak ageng, kejan tenang mawasane ring kahanan pesisi ring Badung. Tios ngewetuang abrasi dahat kaon baya inucap ngawinang siwol utawi tanggul wates ring sisi kangin Pantai Pandawa Desa Kuto Jebol. PMK Badung taler sampun nyagayang skema antuk nampenin abrasi, santukan ring warsani mangkin sampun kekaryanin kajian konservasi pantai, ngawit saking Kute kantos Cemagi. Kantos warsa kalih tali 24 Pacang kemargiang normalisasi kantos reklamasi, utawi penyelamatan pantai selantang 17 km saking Kute kantos Cemagi. Bali Pos Nguningayang.